ngasi phongkhiba tongan tongan ba manipuri sifongsingdagi maroibi ipausing myamna thamjigi ahanbara hatoklaba matung Turel langthoklamle sienaba miyoni phare Maharashtra gi Raigad district ki manungsan ma Turel amad nupi ama hatoklaba matung langthoklamle sienaba gym trainer ama yauna miyoni Mumbai police ngasi phaba ngamle hari police ki report matung ina tha sigi taraga mari da sahi kunthra rom surabi nupi ama Damini Turel gi torbana sina leramba thengnaraba matung thaudo sugi matana case ma register tawduna thijinbigi thabak satharakibani CCTV footage ki matung ina Turel mapana sina thengna khrabi nupi edugi masak maming khangmangam khibaga loinana mihar adura sina ba miyai singsu khangmangam kibani thaudo adura laikhidrabi nupi edugi maming urabasi baisna sai kunga thre kawi maha copper Khairani dagini amasung nungsi nungongi mari lainana pharaba miyai ani sina makpu hatlaba matung Turel da thadaram khibani hainasu pausna makhatana phongdorakli makasa tharakpu oina topa paw mana China da nongbada covid ki mi lising manga sirba yai WHO sipna sathin nungnang ba phongdokra hari anoba analysis amagi matungina malem sina hauju phawgi manungda ukiba khwaidigi sawba laina laisat adu oiraba yariba laisat ama mayunaduna China da covid na miyoi million ama naba masum numit khudingi virus asina maram oiduna mi lising manga siraba yai mi billion 1.4 gi leba sigi damak phiba masi amuke hena phasilakta yari hauski covid wave asina January da numit khudingi oiba nabagi red million 3.7 da wangkhalakpa adu uraba yai hainasu London da leiba analysis farm Airfinity limited hairi authorities na akan COVID zero policy edu hek lusin kibagi tungda China da paktakna COVID-19 na rakhi hauju hospital sing anabana pathokle asibak sang sing lusin na pohona bada crematorium sing awawore hidak langthak lesilaktri World Health Organization WHO gi makogaduna China da laisat asina khwaidi ki sogalakpa yaba sing da vaccination gi thabak Thuzul hanana ba apil tawkhibaga loinana laiba asida mamangda amukta thokhidriba covid nabigi web asigi matangda yamna nungnang phongdokre sathiba laina aduna nabi hengalakpigi pawksing aduna China da haujuk tholakliba phibam adugi matangda WHO na yamna nungnangi hanisu laina adugi sathibigi sang hospital admission singamasum intensive care gi mathau tabasingi matangda marik sumba I pawksing gi dama apil tawraduna sayolgi pangthokpa pawgi mifum amada Tedros Adhanom Ghebreyesus naiki China gi mafam punamakta laisat asina khwaidigi hena khudongtiba thongadaba miyoi vaccination tawbagi thabakta China da WHO na sogoli amasum clinicals clear aikhogi sogot papina wa amasum makhogi health system ngakthoknabagi aikhogi thabak makha sathagane henesu maknaiki China na English ngani ga kundagi hauna makhogi zero covid policy haibadugi sharu oina aset behel ga thingba sing thangki adubu miam gi marakta asawba hengalakpa amasum laibaki economy da asawba saithing ama pirakhibadigi saliba tha December gi anganbada miam na khanghalamdana government na khongthang sing adugi ayamba lauthoki madugi matungdagi covid naba masing wangkhalakhi laina asini hena sokwanba yaba ahal oiraba singi marakta sibigi sang wangkhalakpa yabigi akibe hengalakhi hairensu pausina makhatana su phungdorakli makasa tarakpoina to papawme investors sing yum kai thugaiba serak pibiu nilakanta kaksing da leiba PGD enterprises na miyamdagi sel kya khongatuna microfinance ki thabak toramlaga mak lot khibadagi mari lainadaba miyoida awaba pibiduna tana yum kai thugaibagi thabak sa tharaglibisi mari lainariba police amadi lenga na matik saba sairak pibiu haina kaksing Turel wangwadagi khetrami nilakantana phongdokre Manipur press cup ngasi pangthokiba pawgi mifum amada khetrami nilakantana hai kaksing khonglamdagi khetrami manglemjau kawba miyoy mana PGD enterprises ki makhara tuan be investor kaya digi sel khongwalaga lot khibadigi maki nilakantagi manaw nupagi nupiga manglem zawgi nupiga masil manaw thoknai haiduna mangonda investors sing awaba kya pibiduna tana yum kai thugaibagi thabak tatana sathaba sianinde haukiba March kuntraga mathoide mafam khangdana mangkiba ketrimi manglem jaw putho haiduna maki mayu makai thugairami masigi matung December taraga mapansu investors singna taba nungai tu wahi wata kya phongdok tuna maki sana ba thamliba phauko thugaiba madi yumda lairiba yen kya hatpagi thawong kanem tawi
ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 23ꯗ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯑꯏꯕ ꯁꯤꯔꯣꯜ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯄꯦꯖꯤꯗꯤ इंटरप्राइजेस माक करीगुंबा हिरम अमतगा मरी लेनदे चथरंगलिबा थावोंग असि मरी लेनबा कक्सिंग पुलिस अमदी मणिपुर लेंगाना मियेंग संगबिदुना मखा ताना थोअनिंगदबा थावदोकसिंग थोअनबिगनो माकति सुमनतगी लौ उजरगा हिंगबा लौमी अमनि हाइरदुना पेजीडी इंटरप्राइजेस ने इन्वेस्टर लिसिंग अहम रोमदगी लुपा करोड़ सामरोम खोंगलबा मतुंगदा मखोइगी पिफम थोकपा सेनफम पीदे हाइदुना मंगोंदा चथरंगलिबा थावोंग सि मरम सादे हाइकेनसु पाउसना फोंदोरकली मकासा तरफ ओइना तो पपाम हौखिबा पुंग कुनगे मरिगी मनुंगना चाइनाना ताइवान वार प्लेन 38 जहाज अहम थाजिंख्रे हौखिबा पुंग कुनगे मरिगी मतम असिगी मनुंगना चाइनाना ताइवान लानगी जहाज अहम अमदी वार प्लेन 38 थाजिलख्रे ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री की मेकेट की फोंदोकली ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ना हाइरिबना चाइना की मिलिट्री ना सेल्फ रूल ओइरिबा ताइवान मिलिट्री की हरासमेंट पीबगी थावोंगसिंग सथरकली हंदकी सही खरगी मतम असिदा कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ना ताइवान नुंगती निमित खुदिंगी ओइना वार प्लेन अमदी जहासिंग थाजिनबगी थावोंगसिंग लेपतना सथरकली युमसगेस नुमित की अयुक पुंग तरुक ताबदगी सगोलस नुमित फावबगी अयुक पुंग तरुक फावबदा चाइना ना स्ट्रीट की मीडियंस लालगा वार प्लेन 38 थाजिलख्रे ताइवान स्टेट की मीडियन सी नकलनिमकी ओइना हाइसिंगना यानरबा एनओफी सीएल ओइबा बाउंड्री अमनी चाइना की वार प्लेन सिंग अदुना आइलैंड असिगी नुंगसुप थांगबदा पायरगा खानोंगपोक थांगबा साइडता होराइजोंटल पायरगा सत्खे हादि चाइना ना पैसलखिबा वार प्लेन सिंग अदुगी मनुंगदा J-16 फाइटर जेट कुनगा मथोय हाई 6 बॉम्बर 4 अमदी अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट अनिनि ताइवान हाइखिबदा चाइना ना सथरखिबा थावोंग अदु लैंड बेस मिसाइल सिस्टम सिंग सिजनदुना यामना कुपना मॉनिटर तौकी पनबा याबदा यूएस हाउस स्पीकर नांसीना ताइवान खोंसत पांगथोखरबा मतुंग सही अगस्त थादा चाइना की मिलिट्री ना ताइवान की अकोइबदा पाकसन मिलिट्री एक्सरसाइज पांगथोक्तुना लाखिबनि चाइना ना दी यूएस की हाउस स्पीकर नांसी पेलोसी ना ताइवान खोंसत पांगथोखिबगी थवोंग अदु मपा लेबा की गवर्नमेंट चाइना की लेबा मनुंगी एफेयर्स ता खुद थिंगजिनबा ओइना लौरिबनि सेल्फ रूल ओइरिबा इथत लेबा ताइवान बु चाइना नदी मखोइगी टेरिटोरी की मनुंग सन लेबा लमदम की सरुनी हाइना लौरिबनि हाइनसु पाउसना मखातानसु फोंदोरकली लोइसलकपोइना तेंदकपो पाउंग खतंग थमजगी इंडिया चाइना की को कमांडर्स लेवल मिट पांगथोक्तुना LAC दा स्टेबिलिटी थमदा यानबा पुरखरे इंडिया अमदी चाइना की को कमांडर्स लेवल मिट पांगथोक्तुना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दा स्टेबिलिटी थमदा यानबा पुरखरे हाइना ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फोंदोकली लेबानी की कोर कमांडर सिंगी मीटिंग अदो चाइना की साइड ओइरिबा सुसुल मॉल बॉर्डर मीटिंग पॉइंट डिसेंबर की तांग कुन पांगथोखिबनि इंडिया की मदी चाइना की लनमिसना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ओइरिबा सांगतासी द खुद थानबदगी लनमी क्याम असो अपन नंखरब नुमित तरागा मथुइनिगी मतुंग तरपद मिफम मदु पांगथोखिबनि सांगतासी हाइदिबा मफम मसी अरुणाचल प्रदेश की तवांग मनाक नक लैबनि इंडिया मदी चाइना की बॉर्डर टेंशन असी अरुणाचल प्रदेश की सेक्टर संदोकले लेबानी की सीनियर मिलिटरी कमांडर सिंगना चलीब सयोल सिदा वारी सनखरे लेबाको नुमित पांगथोखिबा मीटिंग अदुदा LAC की वेस्टर्न सेक्टर लेरिब ग्राउंड की सिक्योरिटी अमदी स्टेबिलिटी की मीटिंग मेंटेन तौबदा यानबा पुरखिबगा लोइनना ngasi जॉइंट स्टेटमेंट अमा पीखिबने हानिसु पाउसना मखाताना फोंदोरकली अदुगा हौसकोइनदि म्याम पाउस मतांग से लुसिनजरगे अमसु म्याम पुन अनौबा अपडेट नामिनसी